Ya cah gas meneh cah langsung cah kayak mola-mola kayak biadalah. Responnya sangat-sangat mengerikan. Kalau Devin ora percaya cah kayak lo. Wow, umpan baru sampai bawah nih, alhamdulillah berhasil sampai bawah loh. Kayak entul-entul ngono kuwi ya, kemungkinan nek Ranila yo. Jangan sampai ya. Jangan sampai Dik Sri. Wah, wis jangan berat ya, kita tunggu dulu aja. Ini dia cantik banget. Ini dia cah, langsung cah, langsung cah, langsung rotok berarti cah, apa ki cah ya, apa ki cah, ya Allah cah, betutu lo cah, betutu cah, mangan pelet gantian cah. Ini tidak biasa cah, ya, tidak biasa cah, betutu ngantek mangan pelet cah, padahal hook up cantik lo cah, ya. Iki ora pelanggaran loh cah ya, hook up cantik, bener-bener makan gitu. Tuyuk, undlup.